Jumadi ye eso wa fe na do afidie no ato ha no ye da se ye mo akwa ba news no de wie nsema hudo bi asi ye de atodwa na de du so no ye de bon no enkrata na fe online stories ewie nso na akwanya wo ho aye bebie se de asedwada no na enu aye bie tu mu ne mo suggestions no ne mo adwenkyira bo de be ba ye ne ani asopa ye da mo ase anopa de ente se wo hwe nyame hyiram papa honorable Benjamin Asante Dako Asante Krobia Sakano and the Okofie insider no the Krobia quite chiremasi manipa uze Oba double cabin na DJ Hitman so kako be free DJ ni mu na oban hine Kwabna Asante me na mo kwa tamaklu bezi otimi hwa me na vi minam za ai se me fam sika nyina nkoma sara fam sika nyina nkoma sara fam na ono man so enye bone mo sara da bi oba me kai mo ebia munim me social media se bo ono de obo sara opare blessings aka ho blessing kan obo pe obe pu ba se pu ndi opu ba pe na wa ana ono so ade ba ko ya ade pa no pe ka be so pa na se country masia meti onkwa one mejefo aisa hana your directors na omo musician yes ama na was say osom so de okwa oh my goodness I see this nyum de omo no toa ma hu se oboto sika ni baska be shema twice Holy Ghost Sarah opare blessing o twa ya munim ni dia o de boss sia na o do ni tapes ni bi o bo se adwuma no ko tim na say oye we part time no for singing ministry full time no ane ma na ngaza chen konka zin mara. Oh yeah, o ma me so aquarista. Me say ya she dafu frase. Ba me the way she ase because me nim nipa no na me di ni ho dance e. Sarah, enyum de omo ya de. Na mo no de ma bo plan ni na say ma ho mjie mu no. No ne classical kwa na betra no no da burudi. Na answer about no kwa no omo skills yo mo ya answer no to everybody Sarah pare be kunipa. Ne de e fie man kwa pre watum. Why ye e de nyame ase e de nyame ase okwa sonkoso na ekuada me ka na no de obi twia so ba so se ye nsusu nkasa ne mansema odo atodwo de we ka ata ne mra ye de kwa no wan kasa o ka ye ntie we de o ka ye tipa eno anso ye kwa sa good nti sa pepe me ko kasa pi ensema hodo atodwo de obo ka ata wadaro ma wona ka ye de ebre ma ye ho kwan ana ye de ebre wona no pe ka hu se bedwam de 9:25 ne no awie ne mo Adom TV de obeto aso akohwa under the able leadership of ye ni abasara timi na ye krado ite ye koi daily guide am dey say and pay daily guide say Africa Law Practice NG and Co ala Ghana form new alliance ana afo hwe wa ha sa alliance nsamfo yinu era gabio chida kone ne ho kani ni mpanyfo bi omo wo ha say omo fonyi da anim ha so transparency needed in assets declaration or something for ana yeka say na uni bia na wo ba ban mu no ana akọ public office bia na say ansa na be kọ no oni omo abe declare onya pade nyina say obi ahu na we dey kwesi be bia ansa na wo wie na kata so dabi o say mu da ofan no say me ba aban mu me kọ public office no we na na ekura me free mu no so no we na me dia be kan wana say sa na tie eno so o church na drum submit financial reports na other state owned enterprise yimeko ankase de no Ghana man penya hye o say animanim ya mesre mo nkuntabu nsem nyina no mo fa nkodom siga ene yimeko ajombo do da no ono hwesa aban nyimeko ahodo nyina no o mo nkuntabu betimi akoyi from now till 15th May wa hye o mo we kwa o ma o wasa hye o mo aka o say mo fa nko na nko wie sa exactly et mejana so yipa over the custodian name was say Gabi versus Frimpong Boateng first witness discharge and say assembly court or court and also assembly bre and him so say meeting with Charles now the vice president of flag bearer MP Pizuku share Charles in Penyufo conference heads of assistant secondary schools senior secondary schools no omo ko share omo ene omo didi nkomo fa akwan omo betima fa so ene adesua wonsem adekire wonsem mofra no yedi betimi akoma bibia akokama ede aman ana abeto John say ye vice president ye ka say the or Vatican o consider ehwe bibia akokama eho anointing daily graphic so di aba anointing ampa ngosra daily graphic so di aba President directs SOEs to submit accounts if you are up to 15th of May. Aha, enti ya kan de yen gibre bebre ho na fe
ɛyɛ cd de adwumako so ɔmo de aba to ho nimdeɛ ɔman kyekyere no ɔmo so de aba sɛ ɔmo propose sɛ shorter timelines for parliamentary polls petition ɛno nso ɔmo de abato dwa afei yɛwura boa hin edi so ba daily graphic anim ɔ say weather affect cocoa production in Ghana and Cote d'Ivoire ewiem nsakyerɛ no aya na ma cocoa adwumadie no ana kuya no e ma ne tosi won mia bi ɛno nso ho nkɔmɔ na ɔde aba the Ghanaian Times kasefa ɔmampanyin sha wahye state owned enterprises ɔno nko siga inform no nyina ngogu mkyerɛ nkuntebo nyina by the 15th of May ana ne krakrakra no JB Dankwa ofiri mrahye bedwani a ofiri mu ya ebesi ne nti ase no ya kwa bibi a ayɛ wona bi no ene court ahye sɛ ɔhye kwan so ewa kere Japan e ma me owusu ekofo one wona ɛka no ɔhye sɛ wɔn mmra mɛboa ho na ɔmo ntima hwehwɛmu no enimu na enwi ɛyɛ peyo ache na de ahom ti kakrakra ne ene menti me ho ase aba transport ɛyɛ first egusu ehu sɛ minim sɛ ministry na kasa o sɛ minim sɛ GRTT fo kasa o minim sɛ hwana kasa o nti ayɛ kwasi konso gyina kwantia obiara na opena okɔ house matum okɔ house metwa instructions okɔ house metwa diet nti honestly obiara yɛ de opesa but no question sɛ ɛsɛ sɛ afɛ no nyinaa ɛte ho sɛ yɛtwea mu tan a ini hwehwɛ deɛ bibi kakra bi ɛbɛba Ghana for dodo na so no yɛmboaboa ho nsie sɛ ɛyɛ likely sɛ amasa no mo no mo projections na ɛdɔ ma se oba online so dia afia de dum so de onka bi ono de watra dum so bi sɛ they say no no am sɛ onya that's all the kabi ɛbso nyame adom mo anum ɛbso nya na nam cooking guy wo yena amudum na no awo cooking guy wo yena sɛ afia mankwa pa dondo afruti afia mankwa beke kasa sɛ afredi adan ya za dondo afruti gare bibia anko o sɛ de wodi obi kakora na no na sɛ ubo modia kasa kyerɛ no kwan papa so a onipa ka sɛ oh we dia na mo we dia odwene mo dodo na asem na aba nti na bia ama wampa we ba obu ani gusu kura sa dia ene na o ya de how kese pa aba nti adwumako ECG abamu mpanyfo in this case the sector minister na so saba back say ECG na so ni edi nkoma e bia say na akodu nti na me ye ha nti pacho ni nkasa oni ga no da papa bi kwase na metimba bi na mo amosi me nkoto sika engu mekania so but to sika no so egususu a eno so me so adwuma nti ensem bebre but e kyekyere man no nti yen kyere adwene ba yen fa ne kwaso bibia there is no better place than wa okrum babie obekokokoko nti kuntu hwepe nchia na besa aba ana woso okay nam ka se o mbeka kyere se ye ayifo no instrument for no bi na e share Adam say okay yen ko other stories so a renowned HIV/AIDS crusader Asunta Ugara why they welcomes twins at 60 nyame so be but enjoy your ba na be ma so onye Ghana so be oba we on da enjoy be ni okay and the man be oh kwabna say nyame say oba ya emfa ho say menopause start say menopause go 35 but atia ba kwabna ne life pressures and stress ni aduane lifestyle ene no man sesa pa o nyame sesa o man sesa ni nyina sesa nsebuo ni nyina sesa ti sesa pa mu ani na hospital fast Itinya kane na me metima tena additional na maka say oh asumasi there at age 18 e bia be busa na so be a change sa no dey assessor and then na say 9 years ekura administrative if you come oh yes na dey bibia because of nuane na ye die no ti ama system ni nyina no assessor and 9 years oh yes omonya kura okay who operate there what say 9 years honom no ye start ball mo mpane no cervical cancer if we say fie ni kono na cervical cancer mo pay attention ma ye de oh say ba na on cheche dem say e ade e die nyina nya eti say ya ma ni anko ho a eti mi dem say am cancer na mentwen sa breast cancer day cervical cancer e say bibia da ade bia e dodge ye no ebi o ye ni nkoso kwa bo na yam na ayi wato so e ma no de e wo say me ani da ho ye yasimu ho pa ho e delicate nti e wo say you pay attention ti wo abayo bi a Shase born ho ban sabe wo hu be madam wo born ho ban born empane ni bi ye won 3 times
Ubon who ben we are only problem. Only be meshia won ya bida. Baye ya attract red ye dia nyama wo sui. So hwa Ako check. Ako check. Where the use machine It's important. It's important. Any can birthday and nay now. Hey, Tony Julio Zebra. Oh, no, honorable. Julio Zebra. Oh, Elika went in a war. Professor K.E.K. Tamaklu. No. Happy birthday. Budini was a Bemadi. Professor K.E.K. Tamaklu. Happy birthday. Oh, wow. Tamaklu. Good. And to us it. But to us here no na. There's a Bibia and Dana so. Very hard guy. Yeah. Namisha what ma onyanse mudo no. Yeah. And so that panko fancy ma pon medwa so. So who el come more fast no. Tell you who was do man do ka robert ase. Oh, until I say I don't know do you yes. I think Namisha no nyo kese ye do too much. Yeah. Na ya ate you know so kakra. Manamra form e so hye na no de. But yanti ase na maka no. Nyina na ye be hu de wo ye nyina. Ase Tinyamisha what won kwaso wo ko erade mfa nkomra somdwem. But enne no ye ni celebration bi adema. Say a plan to hold it. Yeah, she said come. We de nyambe. Ne de bia na be di birthday what ase. Be ma de oni bi birthday. Oh, madam. Se ko ba so dey 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 fi o nyina bi ase. Oh, ya be ye bibi kakra. Ye bompa ye nkwa na hia. Wo na mo ko so sisi esa. Dr. Julius Zebra, former chief of staff. Okay. Also, Udiwa Odene, Papa J. You are a good man. You are a great guy. It was when Yamin Koso. Ubia Udiwa Odene Bia no happy birthday. April 4 no dear. Yamiani muni. Was trying too much. That I wouldn't yamu dear. No, no, to say. Bia Wama. Oh, be no be dear Chio. Oh, forget no. Om the any other bench. I can Yame Bentino. We are for no Yame Benti. More market, you know. Oh wow. Eti Adom so come say me line into yes sir. And akoye ye pon an sa. Ye nti omo kakra. Okay, so ye be bia to nipa miensa kra. Ye be da mo ase ba. Ma men ka o sa pomudi nkomo beba. Na ahosepe nkomo ba. Na agudie nkomo ba. Na afi asemidi kan ba. Na afi ye de pensen mo e de asotro de ba. Ba koso hwa Adom TV. Very important. It is 0302 211 701 ekosi 4. 0302 211 701 ekosi 4 na share institute so asase se am so ya gata wa woni mo bomodia na yiwu gata ni afi wo kujira say billboard bi ase ya careful say so to a ujina billboard so from man share say ujina billboard bi ase ya careful ujina enkani lines bi ase ya careful shop baby o because na no untimi predict edue ebu na billboard ebu na chance so pa enti mesremo a be insurance e beta strategically especially the from the enim kind no ye nyina ye nya ahwe yi na driver for so do na ni wiper abran fa body e fa che fa okọ nyawe body e wa ho no so be me na no pay ye mo ache da se ya ni ni kwabra ta chi chemu nyina so e da se na body e free nya no pay ye kaka me kan se da insurance to nya dia and from the billboard there dem kan shimi yan a se bi hol ma ni pan a se ye hu bi bia o e be se bi si ansa na se bi je tu na mo gan pe so yes pero mu ena ma se ba ko bi so o man a te ba fon no le cassette free yo ko ni ru mi kayam bi sa ko fon ya de no mika ye ko so enye papa aboswa na uchi na ka ba na kada fom aboswa na uchi na kada fom te muka san ko mutibia kamani be papa mama idrisia na wo ma kwabra tibe so free so ka che ko chuma chimba bi ye futu fo ma ye be tie futu se pa fru nten ye po mo e bra tibe se wo ha ya da se papa me enfo foforo so me do 40 enka ye mo ache mo akwa abado ba Adom TV Badwam so ma me afia me je so me di se mo ho ye de me ni akwabna ya ho ya papa ya da se so se ato nka no pay na o free munia kuma ona bo asiedu ni se be fa na se ade mo nkran ha ai se no mi hu ha ene ye da ye ma mi edi professor Jina no Central Region na say Greater Accra say mo da do Central Region o mo da Greater Accra mo ye no UPS o and no ade any was different don't who's all the call center okay I say no ba to say
Oh, okay. Me say ya ma me ya danadi. Actually Ghana man nyina ne awofo nyina say ye di oba e ba ti. Ama me so ma be pie nkran ha na nyimre nyina di ni kire UPS. Great. Isi ya toto de enura me won say mo aboten nkran ha sa mo bre papa. Isi akra eto anopa no me ne ti New Legon side. O mai na ba he kwan a na me say ya won krase no. Yen na sa ya kwaya practice na mo amatin kra so sa mo na ma ne sha enye easy ya da se papa pa no bo yen fa unsi ha na yen fa obi foforo ba yen sha no so se professor Jena no poko agema ye pa no ho entumi officially no ye de bebro mo na enwumre no num ekonti yen sha no so yen ko owusu ho oro owusu no pe ye mo ache mo akwa ba ye da se Papa low TV no volume no my kakra e pa cho. Yo. Okay, so yempo. Yempo dance na. Keju ready. Yeah, yempo si ha. Ya da se papa yemfa si ha. Ya da mo ase pa ye nim se bebre wo akira na nkompe so mo bam. Na so mre nu ntimu fa nche ye kwa agudie mo nsam no ba. Na wa hya no so se week yi mu nyina ye vegetables and nuts. Health tips so no so ye tie vegetable and nuts. Fasua wo mu wo ha vegetable de mana wo mpe. Oh, fi be aduase ni. Na ka kama ya. Eba kama na wo hema ni mi. Go be kra na wo di a go be ye aduane. Ohun na wo the vegetables kakra ka ho is okay. It's fine. First of the beer fufu. First of ese fufu nko akenke say je bamness na ni. Bankumum. Ena honorable Thomas so die. Dem ma wo di ntofie. Idi ye Thomas. Can you imagine? Chocolate. Ice cream, Papa Penyuze. Udi eya wa gwechi eye. Yes, I so. Nsusu ni mu ni nuane e balanced. Na ntumi mo. Say the kejua hu say fresh diaper. Yeah. They say wo sam hu o dem bi mu but. Na kejua dem bi say. Body bi bia no hu ni bia no say kejua. Wo di ye mpa. Oh, ye nkoso eye. Ya to no pono. Ona tamfo ni. Ona tamfo ni. Ti di kuru an de be busa. Sa. Ti ye ko kejua e ba e to so. Ye da say.